kuwa gatanu ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basinyanye amasezerano y'amahoro. Ni amasezerano yitezweho gukemura ibibazo by'imibandire hagati y'ibihugu byombi, aho abategetsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko ari amasezerano y'amateka kubera ko ngo azarangiza intambara imaze imyaka irenga 30 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Isinywa ry'aya masezerano n'ubu ni inkuru ikirimo kuvugwa haba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu Rwanda n'ahandi ku isi. Aya masezerano akimara gusinywa, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prévost, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky n'abandi bose barayashimye. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yagaragaje ko amasezerano nk'aya akwiye hagati y'igihugu cye n'Uburusiya bamaze imyaka irenga 3 n'igice barwana. Bose bavuze bashimagiza aya masezerano, ariko Joseph Kabila wategetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe cy'imyaka 18 we yayise amasezerano y'ubucuruzi. Ngo ntabwo ari amasezerano y'amahoro kubera ko ibihugu byayasinye, ni ukuvuga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ntabwo byigeze birwana. Reka tuvuge kuri iyi ngingo. Aya masezerano agamije kurangiza intambara imaze imyaka igera hafi kuri 30 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agace gakungahaye ku mabuye y'agaciro. Harimo n'intambara yatangiye mu mpera z'umwaka wa 2021 hagati y'umutwe w'inyeshyamba za M23 n'ingabo z'icyo gihugu FARDC. Aya masezerano yayobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari amaze igihe kirekire ategerejwe, akaba yarashyizweho umukono kuri uyu wa gatanu i Washington hagati ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Thérèse Kayikwamba. Inyandiko ikubiyemo aya masezerano ivuga ko agomba guhita atangira kubahirizwa. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko urugomo no gusenya birangiye ndetse n'akarere kose kakaba gatangiye icyiciro gishya cy'ikizere. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio wanahagarariye isinywa ry'aya masezerano yavuze ko uyu yari umunsi wanditse amateka kandi w'ingenzi. Ashima uruhare rukomeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagize mu guhuza ibi bihugu. Minisitiri Nduhungirehe na Minisitiri Kayikwamba nabo bashimye uruhare rwa Perezida Donald Trump mu gutuma aya masezerano agerwaho. Umuryango w'Ubumwe bwa Afurika wari uhagarariwe mu isinywa ry'aya masezerano nawo wavuze ko ari intambwe ikomeye cyane itewe, ushima ibikorwa byose bigamije kugeza ku mahoro, ituze n'ubwiyunge mu karere. Joseph Kabila wategetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo we yanenze aya masezerano, ayita ikinamico ya diplomasi. Avuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itigeze na rimwe iba mu ntambara n'igihugu na kimwe mu byahagarariwe muri aya masezerano. Yavuze ko ibyashyizweho umukono atari ikindi kitari amasezerano y'ubucuruzi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja Joseph Kabila ubugambanyi no gufasha inyeshyamba za M23 afatanyije n'u Rwanda. Sena ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iherutse kwambura Kabila Joseph ubudahangarwa kugira ngo ashobore gukurikiranwa n'ubucamanza, nubwo bitasobanutse uko ibyo ngibyo bizashoboka kubera ko mu kwezi gushize yasubiye mu gihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu yaravuyemo ku bushake bwe mu mpera z'umwaka wa 2023, ariko yasubiyeyo ajya mu gice kigenzurwa na M23. Mu kwezi gushize Professeur Jason Stearns, umunyamakuru wigisha science politique muri kaminuza ya Simon Fraser muri Canada, yabwiye BBC ko hazaza y'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo hazagenwa n'ibizava mu biganiro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko mu gihe amasezerano y'amahoro yagerwaho ibyamaze kuba ngubu, Kabila washobora kubanwa nk'uwabaze nabi muri politike mu kujya mu gice kigenzurwa na M23. Professor Stearns yavuze ko niba ibyo biganiro binaniranye amasezerano ntagerweho, ngo atekereza ko kuhagera kwa Kabila kwaba ari ingenzi cyane ndetse ngo kwaba mu bigize amakuba y'igihe kirekire. Mu by'ukuri muri aya masezerano hakubiyemo ingingo nkuru 9. Iya mbere ni ukutavogera ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubw'u Rwanda no kubuza imirwano. Iya kabiri ni uguhagarika cyangwa se kuvana ingabo mu bikorwa, kwamburwa intwaro, kwakira imitwe yitwara gisirikari itari ya leta habanje kugira ibisabwa. Iya gatatu ni ugushyiraho uburyo buhuriweho bw'ubugenzuzi bw'umutekano hagamijwe kurandura umutwe w'inyeshyamba wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda no guhagarika ubufasha bwose bwa leta kuri uwo mutwe n'indi mitwe ifitanye isano nawo. Iya kane ni ugucyura impunzi no gusubiza mu byabo abahungiye imbere mu gihugu no korohereza imiryango itabara imbabare mu bikorwa byayo bihagarikiwe na leta ya Kongo.
iya gatanu ni ugushyigikira ibikorwa by'ubutumwa bwa MONUSCO harimo no kwiyemeza ishyirwa mu bikorwa ry'umwanzuro 2773 w'akanama k'umutekano ka Loni. Iya gatandatu ni gahunda y'ubuhahirane mu bukungu irimo no gukorera mu mucyo kurushaho kubijyanye n'amabuye y'agaciro. Iya karindwi ni ishyirwaho ry'akanama k'ubugenzuzi bw'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano no gukemura ibibazo bishobora kuvuka kagizwe n'umuhuza ari umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Qatar na Amerika. Iya munani ni ibiteganywa bya nyuma birimo nko kuba aya masezerano azakomeza kugeza igihe kitazwi ndetse ko ashobora guseswa n'uruhande rumwe muri izi zombi, u Rwanda cyangwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, rubanje kubimenyesha Urundi mbere y'amezi 6. Iya cyenda ni ukuba aya masezerano atangira kubahirizwa ku kanya akimara gushyirwaho umukono. Ikindi gikomeye muri aya masezerano ni uko impande zombi ziyemeje gushyigikira ibiganiro bikomeje hagati y'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa AFC M23, ibiganiro biyobowe na leta ya Qatar, hamwe n'ibikorwa byo kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe imitwe yitwaje intwaro itari ya leta. Aya ni amasezerano yashimwe n'inzego, ibihugu n'abayobozi batandukanye hirya no hino ku isi. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yavuze ko aya masezerano ari intambwe y'amateka itewe nyuma y'imyaka myinshi y'ububabare. Ati amasezerano y'amahoro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bigizwemo uruhare na Amerika ni intambwe y'amateka nyuma y'imyaka myinshi y'ububabare. Ni inkuru nziza mu karere k'ibiyaga binini ku banyekongo n'abanyarwanda. Ati Ubufaransa buboherereje ubutumwa bw'icyizere, amahoro agomba kuboneka. Emmanuel Macron ni umwe mu bakuru b'ibihugu bagerageje guhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu 2022 ubwo amakimbirane yatutumbaga hagati y'impande zombi biturutse ku mpamvu z'umutekano. Mu kwa cyenda mu 2022 Perezida Emmanuel Macron yahurije Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baganira ku buryo aya makimbirane yahagarara nuko amahoro arambye yaboneka mu karere muri rusange. Igikorwa cyo gusinya amasezerano kitabiriwe n'abahagarariye umuryango wa Afurika yunze ubumwe na Qatar, nabyo byagize uruhare mu biganiro byahuje u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Mahmoud Ali Yusuf yashimye intambwe u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bateye, ashimira bose batanze umusanzu ugamije guteza imbere amahoro, umutekano n'ubwiyunge mu karere. Ibiro bye byaranditse biti yashimye uruhare rwubaka n'ubufasha bya Amerika na leta ya Qatar mu gushyigikira ibi biganiro n'ubwumvikane bwatumye intambwe igerwaho. Avuga ko ubufatanye mpuzamahanga bwubakiye kuri gahunda ya Afurika bukaba ingenzi mu kugera ku mahoro arambye. Umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Qatar, Dr Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulaifi, yashimye ubushake u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagize bwatumye bagirana amasezerano y'amahoro, agaragaza ko igihugu cye gitewe ishema n'umusanzu cyatanze. Yanitabiriye umuhango wo gusinya aya masezerano, agaragaza ko yizeye ko aya masezerano azafasha akarere ka Afurika y'ibiyaga binini kubona amahoro n'umutekano. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky nawe ashingiye kuri aya masezerano yagaragaje ko ari ingenzi guhagarika intambara no kugarura icyizere ku buzima butekanye mu turere twose two ku isi. Ati twakiriye neza amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Repubulika y'u Rwanda. Ni intambwe igamije guhagarika urugomo n'ubwicanyi. Ati ni ingenzi cyane guhagarika intambara no kugarura icyizere cy'ubuzima bufite umutekano mu turere twose tw'isi, kandi ni ngombwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigira uruhare mu kubigeraho. Ati ubufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buhuza bugira uruhare rw'ingenzi, kandi twemera ko bushobora no gutsinda mu guhagarika intambara y'agahomamunwa kandi idafite impamvu imaze imyaka myinshi ikorerwa ku butaka bwa Ukraine. Ati Uburusiya bukomeje kwanga buri bwumvikane bw'amahoro kandi bukagoreka diplomasi. Ibi bigomba guhagarara. Ati amahoro ashobora kugerwaho binyuze mu gukomera kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo bushobozi arabufite. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi Maxime Prévost nawe yashimiye u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abahuza, ashimangira ko gushyira mu bikorwa ibyemeranyijweho ari ingenzi mu kugera ku mahoro arambye mu karere. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yavuze ko kurangiza intambara bidasobanuye amahoro gusa no kurengera ubuzima, ahubwo ni no gutuma abantu babaho, no gutuma abantu bagira inzozi n'icyizere cy'ubuzima bwiza kurushaho, no kugira uburumbuke mu bukungu ndetse no kugira amahirwe mu bukungu, no gutuma imiryango yongera guhura. Ati ibyo bintu biba bidashoboka iyo hari intambara n'amakimbirane. Yongera hati haracyari byinshi byo gukora. Anavuga ko Amerika
ishaka gukorana ubucuruzi n'aba bafatanyabikorwa bayo, ubwo n'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Nduhungirehe nawe yavuze ko aya ngaya ari amasezerano yanditse amateka, avuga ko hakiri ugushidikanya kwinshi mu karere k'ibiyaga binini n'ahandi, kubera ko hari amasezerano menshi yabanje ntashyirwe mu bikorwa, ndetse inzira iri imbere ngo ntabwo izoroha. Yongeraho atariko hamwe n'ubufasha bukomeje bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bafatanyabikorwa, twemeza ko impinduka ikomeye yagezweho. U Rwanda rwiteguye gukorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kugera ku byiyemejwe. Minisitiri Kayikwamba we yavuze ko aya masezerano ngo afunguye icyiciro gishya kidasaba gusa ibyiyemejwe, ahubwo kirasaba n'ubutwari bwo kubisohoza. Ati abababaye cyane kubera iyi ntambara kurusha abandi barimo baratureba, biteze ko aya masezerano yubahirizwa kandi ntabwo dushobora kuzabatenguha. Yasubiyemo ubutumwa abagore mu burasirazuba bw'igihugu baherutse kumugezaho, bakamusaba ko aya ngaya atagomba kuba amahoro y'abakomeye, ko ahubwo agomba kuba amahoro ya nyayo agera kuri bose. Nyuma Perezida Donald Trump yashyize umukono ku mabaruwa atumira Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi mu nama yo kurangiza isinywa ry'aya masezerano yitezwe kubera i Washington mu kwezi kwa karindwi. Hari abasesenguzi mu bya politike bagaragaza ko aya masezerano yasinywe ntaho ataniye n'andi menshi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye yanga gusinya mu biganiro binyuranye byagiye bihuza impande zombi. Gusa aya ngaya ngo azanamo imirongo mishya nk'imikoranire mu by'ubukungu ku mishinga irimo nk'uw'amashanyarazi wa Rusizi ya gatatu, ibijyanye na gaz metane mu Kivu n'ibindi byari byaremejwe mu myaka yabanje ariko bikadindira. Ubwo umujyanama wa Donald Trump mu bibazo bya Afurika Masad Boulos yasomaga ingingo ku yindi igomba kubahirizwa muri aya masezerano, yagarutse ku mahame ya gahunda y'ibikorwa ihuriweho mu kurandura umutwe wa FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Ayo mahame yari yaremejwe ku itariki ya 31 y'ukwa 11 mu 2024 n'inzego z'ubutasi z'impande zombi. Ubwo yemezwaga bwa mbere, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze kuyasinya. Kuri iyi nshuro yarayasinye. Kuri benshi ikibazwa n'ishyirwa mu bikorwa ryayo. Icyo gihe byari byemejwe ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ibyo basabwa kugira ngo amahoro agerweho ku mpande zombi. Ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hasabwe gusenya umutwe wa FDLR, gufasha mu gucyura abagize FDLR bakoherezwa mu Rwanda, kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igaharanira ko amahoro n'ituze biboneka mu karere k'ibiyaga binini. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi yanasabwe ko igomba guharanira ko impunzi z'abavuye mu byabo bongera gutahuka. Muri aya mahame u Rwanda rusabwa gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho ku mipaka no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi ba FDLR. Indi ngingo yasinywe ikibazwaho nuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kwita ku biganiro birimo gukorwa hagati yayo na AFC M23 birimo kuba bigizwemo uruhare n'umuhuza ari we Leta ya Qatar, kandi ngo impande zombi u Rwanda na Kongo bagomba gushyigikira ko bigera ku musozo bigatanga n'umusaruro witezwe. Inshuro nyinshi ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwavuze ko nta na rimwe buzigera bugirana ibiganiro n'umutwe wa M23. Gusa byaje gutinda, ibiganiro biratangira muri Qatar. Ntawe uzi neza niba koko ihuriro rya AFC M23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazashobora kugera ku bwumvikane bukwiye buzatuma intambara ihagarara. Ikindi gisa n'ikigoye kinibazwa uko kizashyirwa mu bikorwa nuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarasabwe kugira uruhare mu gucyura mu mutuzo kandi ku bushake mu buryo buhesha icyubahiro impunzi zigasubira mu bihugu by'inkomoko. Ni ingingo imaze igihe kinini itemerwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane ko ivuga ko abaturage bayo bahungiye mu Rwanda atari abanyekongo ba nyabo. Mu Rwanda habarirwa impunzi zigera ku 80 z'abanyekongo. Mu bihe bitandukanye hagiye hasinywa amasezerano yo kuzicyura hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na HCR, ariko Leta ya Kongo ntibyubahirize. Bwa mbere aya masezerano yasinywe mu 2010 ashyirwaho umukono i Goma n'i Kigali. Yarakubiyemo ko impunzi zigomba gucyurwa ku bushake bw'ibihugu byombi, hakabanza gushyirwaho ibituma zitaha ku bushake kandi zikakirwa nta mbogamizi. Yarimo kandi ko nta ugomba gucyurwa ku ngufu ajyanwaho umutekano we n'ubuzima bwe bishobora kujya mu kaga. Kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasinye ingingo isanzwe itemera bifite byinshi bivuze, cyane ko bizanamo n'umutwe wa M23 umaze imyaka myinshi urwana uvuga ko haranira uburenganzira bw'abaturage b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, by'umwihariko bameneshejwe mu myaka myinshi bitwa ko ari abanyarwanda.
Mu gihe aya masezerano yasinywaga i Washington, i New York ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye, ambasaderi w'u Rwanda muri uwo muryango Martin Ngoga yarimo agaragaza ko u Rwanda rwiteze impinduka mu mikorere y'ubutumwa bw'amahoro bwawo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'ubutumwa bwitwa MONUSCO, nyuma y'impande zombi zagiranye amasezerano y'amahoro. Ambasaderi Ngoga yabwiye akanama ka Loni gashinzwe umutekano ko mu gihe u Rwanda rwabonaga ko umutekano w'abaturage barwo ushobora guhungabanywa n'umutwe wa FDLR ukorera mu burasirazuba bwa Kongo, rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi, ashimangira ko rubifitiye uburenganzira. Yasobanuye ko bitewe n'uko FDLR ari ikibazo ku mahoro n'umutekano w'u Rwanda n'amahanga, kuva mu 2003 kugera mu 2025 akanama ka Loni gashinzwe umutekano katoye imyanzuro 20 isaba ko iyi FDLR isenywa, ariko ngo ntibyubahirijwe. Ati imyanzuro yose yagaragazaga ko FDLR ari ikibazo ku mahoro kandi yasabaga MONUSCO kugikemura. Martin Ngoga yibukije akanama ka Loni ko aho kugira ngo MONUSCO isenye FDLR nk'uko yabisabwe kenshi, yahisemo kujya yibasira cyangwa igasebya uruhande rumwe ruyisabye kubahiriza ibiri mu myanzuro. Yasabye MONUSCO gusubira mu murongo muzima byihuse, igashyira imbere inshingano ifite zo kurinda abasivile mu buryo butabogamye, ikagira uruhande rwubaka mu gushyigikira ibiganiro, ikanahagarika kwenyegeza imvugo zisubiza inyuma icyizere mu gihe cy'ibiganiro. Ati turahamagarira MONUSCO kugabanya amagambo no kwibasira mu ruhame, ahubwo ikita ku gufatanya no gushyigikira ibikorwa bya diplomasi biri mu nzira bitarahama ariko bifite icyizere. Ambasaderi Ngoga abona ko hari icyizere ko MONUSCO izahindura imikorere nyuma yaho muri uku kwezi umuyobozi mukuru wayo Bintou Keita yatangiye kuganira n'abayobozi b'ihuriro AFC M23 rigenzura umujyi wa Goma mu buryo bwubaka. Ati ibiganiro bya Keita ni intambwe yubaka ijya imbere, igaragaza ibyo u Rwanda rumaze igihe kinini rusaba, aricyo ibiganiro bitaziguye bishyira imbere ubwumvikane bikanakemura byeruye ibibazo. MONUSCO ishobora gutanga umusaruro gusa mu gihe yabungabunga icyizere ifitiwe n'impande zose, kandi ibikorwa byayo bikwiye kwibanda ku gushyigikira gahunda zose zigamije amahoro. Yashimangiye ko u Rwanda rwizera ko ibiganiro ari igisubizo cya politike gishobora gufasha akarere ka Afurika y'ibiyaga binini kubona amahoro. Uko bigaragara, aya ni amasezerano yashimwe n'ibihugu bitandukanye by'isi, ndetse hashimirwa uruhare abafatanyabikorwa batandukanye babigizemo. Ubigisigaye ni ukumenya niba ibyemeranijweho bizashyirwa mu bikorwa.